Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Mandibo dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag, City, Ilocos Norte, Philippines. At iba nga subang bahay di programa, Dear Manong Nemi. Kada ito di paghahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumupkablawag at inembaga bigat na imbagal daw na imbaga oras kada kaya amin sa kapada. Sa gudahin nga rutisurat, ti pagkasaritaan, ni paghahim tayo nga aming nga napolwan, palos. Dear Sandali. Ito, take two. Dear Manong Nemi, nakaantado kami manin Manong Nemi, itiigid di baybay nga agala iti unok. Tapanag-uunok, Manong Nemi. Sa bakasyon, Manong. Summer vacation. Ito lang napalabas nga lawas, Manong Nemi, kat naggraduarak iti high school, iti barangay high school, iti barangay mi. Kat damdamagi kadatatang ganinanang numapagbasa dak iti college. Kunada, nga sumapula ka no, ti mga sponsor kanyak, tapno libre, ti matrikulak. Kung nakbad nga sa nakbad nga rin nga nalaing, ala, pataas ka. Samad lang kat nga nagiti valedictorian, salutatorian, muna ada honor na, ti mabaling nga qualified nga ag-examen ka nagiti scholarship program, iti gobyerno, kaya nagiti NGOs kunak. Takayat ko launay, Manong Nemi, ti makapagturpos. Kasi sino ko mati anak, kasi sino ko mati kas kanyak, ti di agarapahap, nga madaan tinapintas nga trabaho. Tanokit kita, Manong Nemi, ti aglawlaw, mamano di kiti makuna nga nasya, ti panagbiag na iti lugar mi, tagaigid kam ti baybay Manong. Mangalap, di kiti pagsapulan, di kiti head of the families, aglaklakot ikan, di kiti inna. Irinto, tadamat kidya, di kiti daduma Manong Nemi, nga napadas da, nga trabaho, akas DH, iti abroad. Mamano una di kita makuna nga napindas di biyak na. Di kita ada basit negosyo na. Di kita empleyado, iti gobyerno, ken pribada a kumpanya. Di kita trabaho sa syudad, sa Manila. Mamano lang Manong Nemi, nagmakita mga napintas di balay da. Kaduan na rin kiti kagangay. Kaskata kami Manong Nemi. Gagangay lang mangalap ni tatang, ni nanang a plain housewife, idinto ta. Upat kami nga kakabsat kat siyak tinauna. Nakunadan, tiigid ti baybay, no kanu na dawil ti baybay, na dawil met nila kay. So ado di kita ado ti anak na Manong Nemi.
Di magpintasan naman kiti, doon kiti malibre nga masida ng runa no kagit ka, no may agalat yun no. At dapay mairapin manong nami nga maalang kusimay. At dapay di kita sumagmano manong nami nga rumwar, iti abot da nga tarukoy kadaan naaw. Mostly manong nami nga dagiti kapadadak nga balasitang kada babarito, dagiti apadami nga agalaala iti onno. Kano tumaten di maalamin na kita napudot tumaten ti darang ti init, sumakat kam tumaten manong nami, manguparak tumaten ta si damin to no aldaw, irinto taninanang kat napan na sinukat-sukaten sa nanapan insursur at nga unok, iti dayain nga barangay, nagiti adayo iti baybay, nga magkrusunada ka nagiti unok. Pamara naman ten mga alam, manong nami, nagiti nabuguong nga unok, nagiti na ibotelya. Ito na gawid tumaten na datan iyawat na kanya anak. Dito kwa naglakwak iti unok nga na alam. Gimata nga ba't ni antibagas natin pagkurkurangan iti kusina. No unok lang ti pagsapulak nang tap nagurnungak ti pag-college ko. Saan nga umanay? Nadamag mo ka din data panggap da nga pasdek da nga beach resort iti amyanan tayo. Apay na. Ay na, nalawot sinakopan na yung jakman amo, baknang kunada nga tao. Sino ko matasa nga baknang nga makagatang kareta nga lugar. Sana pagbalin nga beach resort. Kaya nagsabsabol na kano ka na kita, mapan na ang trabaho sa dyan nga gipasdek ka na kita cottages. Kasta matan mag-constructor, construction worker nga, magipasdag ka na kitay panaka-restauran na, kada panaka-hotel na, pintas ka ng restauran, na hotels, beach resort nga ron. Milyonaryo laki taking kukanan. Well, laki di no, di kat kumpanya, no, korporasyon ko na agay dan sabi ka na kitay, kas ka na kayo, nga babae, posible nga, mapantumulong sa dyan. Kakit ak-apply Nag-apply? Ano ko mati-apply ko? Nakasarita kita ni kagawad. Ada cellphone number kang gani ko ni Kapitan. So matitawagan. Oray, kat ninong mo ni Kapitan. Labot interesado ak ba ng nemi at damat pa lang na hamat pa nag-expire ti anli call ko. Di cellphone ko nga gagangila cellphone manong nemi tinawagak ni Kapitan. Hello, Ninong, ni Ami da ito'y. Ti anak yu ti bunyag. Ti inaunang anak da korason ken na si mo. Ay, ti kapibintasan nga balasang nito'y barangay tayo. Ano ni Kapitan, Ninong? Apay balasang ka nakawa ka man. Pagpeso ka dito nga sa pulan na nagtrabaho, ito yung ma-open nga beach resort, iti amyanan tayo, Kapitan. Mapangailan ka ni sekretarya tayo, ipalis tayo na kitanagan nyo, no, kayo ito nag-apply. Ano nga trabaho, Kapitan? Diyan mo basta dagiti mayat nagtrabaho ko na damat, screenan da kayo. Ito na trugi na, Kapitan, nanat digiti requirements. Siyempre, barangay clearance. Dito lang, barangay clearance. Sige, Kapitan, ito nga rin, bangalat ni sekretary alatat asigan yun, At dapat na pirma sa diyan ng barangay clearance. Sige, Ninong, thank you. Manong naming bes kung mapangga magalat unok. Nagtrabaho kami ititang may pasadag na beach resort, manong. Nagdalos kami. Arig na manong namin da kam tinangusat. Adamat da kita madaman nga agal-alad. Adamat ten manong namin da kita mangirugrugin nga mga patakder iti hotel ken restaurant. At apay da kita pangararami ti swimming pool. Ay sus, bay-bay lang nga roden. Da pala swimming pool. Kung kasta talaga. Tada da kita mayat nga magdigos ti swimming pool. Nga di da kahit magdigos iti bay-bay. Kino na ni LV manong naming best friend ko ken kinarituara. Alakit mayat Sabado manong naming mauinom nga aldaw nga na pa nagtrabaho mi, dagsweldo kami.
Hindi tayo magbagada man ng naming no sa sin aking kukuha. Ito tududa. Di Jenny, nagwapo niya. Nagmayat pa nagaruwat na. Nakakipis. Kasta ka no ti langa tayo anak ko kunatan. Kasla tayo tsak ba lagi. Baka no dito kong kunadang ako ha. Kinunakmet. Palos. Wine! At na sa akin di artista hindi nga nangakamiti akin na palos. Nga kasat atay na. Ape nga palos. Tay ka no, narigat ka no nga matiliw, magamgamatan, natin makalusot, natin nagalis ka ron. Anong nami kabayatan nga, agpipila kami nga mga alat isweldo mi, imasideg ka na kami taking kukuha iti beach resort. Habang umas asdeg manong nami nga adatalo nga pan naka-bodyguard na. Iso ta nakapukusan ti matang ko. Idi medyo ingato na tikipis na nga pa nga kalugong manon nemi na siraya ti pagkabuklan ti rupa na. Naamo met nga nagwapo na macho. Kumapkip manong nemi ti bado na nga long sleeve kasla tay sweater o nakapudpudot naka-sweater. Kaya nga dadagayam ko na nga ruwatan nga may sang-sang ka nagkanayon ti bado ken pantalon na. Arawat na talaga ti palus. Ili na makita na manong nemi nga mangkit-kita ken kuha na imisem. Ala, imisem akmata. Ili makabatog akiti ayan na nagunyan na. Ano taga mo? Ami, sir, Ami. Nung na maalam ti sweldo, magbati ka pa lang ha. Abi, sir. Anong ito'y bagat? Ala. Hanggang butahing. Awan ka sa panggap ko. One sir. Ano nga ito ti bagana? Nagsaruno ka mamit ka ni LB manong. Itatalyawak ni LB. Allah. Kras na ka ni Palus. Nakadadod sa baling nga babae ito nga napinta. Sabi ko mga siya. Nalipatam ka din? Nga ori ni kapitan nga ninong mo? Kahit ibagbaga na nga sikat kapipintasan nga babae dito lugar tayo? Ano ko matpintas ko? Saan akbod nga mag-make up? Apay diya ka dilang ag-make up tinapintas? Diya ag-make up, saan nga napintas? Isukar ag-make up tapapintasin na diya rupa na. Kahit sika orisan nga naka-make up, nabitas ka. Ano ko diferensya ti rupa ta, LB? Dakil diferensya na. Man, umapabalak nga ron. Ano ko matatakan nga kapintas? Kahit napintas ka nga ron. Naurnos pa tingipan mo, napudaw, siyak ne, andro ka pa na. Nabinas pa sukog ti barukong mo. Kasla ka lang nananayon nga balasang. Siyak, kasla apag tumbol pa lang. Nagbatiak, nagpaiso manong naming asla mabutbuteng. May isa nga lalaki, may isa nga bodyguard, ni Palus manong naming ti masidik. Miss, sir, oh my God, sumurot ka kanyak. Sa diigid di baybay. Iti naaramid nga tent. Temporary pa lang at di magpanakompleto na iti cottages. Nga magabuti ka aduyo, ka nagtrabaho. Kaya't ni boss, nga makabulan, naging gati 2 bulan, nga makompleto nito na ito. Uno, naging gati 3 bulan. Simurutak. Hindi ko makasuday kak manong boy-boyaan ni Boss Palos. Di bye-bye. Nakalili na kami nga ready nga lum-lum na kan di init manong. Okay. Nagpindas nga talaga pasir dito nga beach. Nagpindas tagdigos. Sir, ay boss. Adan ni Ami. Ay, Ami, tugaw ka.
agtugaw ko iti abay ko. Nagkakbutin. Ay. Diego, boss, magisagana kayo tinimas nga pagrabi. Para iti sangsangayin nga sangayili. Mabali mo ti agpakada iti parents mo. Matawag kami na. Naibos mo tinti load ti cellphone kong gagangay, sir. May kabisang tinagan number da. Diyan number ni nanang ko. Ibagam ta i-dial ko. Ipakada, mauna siya pa ina mismo ti pagsalita. Kasta nga rin tinapasamak, manong. Isudan nga duwa tinagsalita. Mangmangig kumet, manong. At in-speaker na, loudspeaker na. Awan di bagdanagan niyo, misis. Siyak na kikukuha na ito may parak na ng beach resort. Pinagbatig laing ni Ami ta. At nakalait ko lang ibagakin ko na. Itulod mo tumit lagi so na. Dito ito nga mangrabi. Uwi na akong pagdanagan niyo. Sige, bye. Impakatakan ka na kuwada. Api ka ti sir, hindi magayo kanya. Api siya kumalaing. Api kasi kalaing. Alangan ba't nga, da kayo amin nga, ado kayo unay. Siya kailangan ti pang imbaga, hindi kahit kong imbaga. Nag-graduar ka di high school. Graduar ko, sir. Hindi agad dinurang lang ito ti college. Notit ka sa digang college, idya ka bisera, iti syudad. Okay. Manong dinas kan nga kasera ka. Mabali mo taginal daw nga, gawid, tawan ride matlaing, sir. Sika iti pusgak nga mangidaulo. Kadagiti ag-recruit ka kadagiti mayat nga agbalin nga scholar ko. Tapagbasahin kayo. Aba, nakadakdakil ti ngam. Isang ka nga digiti agbalin nga scholar kita may pasada at examination. Di lang panakisarita kung ganda kayo. Masubok kayo. Nasaan nga ba ni written examination? Saan ba't nga nalaing sa J-School, alam sir? Oras ang ka nalaing no interesado ka? No interesado kayo? Ato siguro digiti mayat nga libre ti pagmatrikula na. At kapag kita lugar yung ito nakurapay nga barangay. Pamintas to nga barangay agsipod ta sakupin nila ito beach resort ko. Adon tumatent ko may nayon nga pundo at siyempre agbayad kami iti ko lisensyami iti munisipyo. Kada dapan nakabagi ti barangay. Kada tangin nagpagbayad. Ti tinawin. Dumakil to lagi ti Irish share iti barangay. Tsaka mo di kita, sir. Di mo amuday. Ako pinalis mo may panggapit ko. Alala, mayat ka ko na. Kahit kung talaga tagbasa, sir. Kinapod no na, sumapsapulak nga rin mga sponsor kanya. Tapno, makapagbasa. Kaya kahit mga kurso. Accountancy. Okay. Mabaling mo itong arugyanin, tulibigat. Pwede mangumong, kada kiti kapatadam. Tapno di kas tagat mailista, tinaganda sa mga ngayta at meeting. Dagiti ka di lang at first year. Dagiti mangrugi. Dagiti nga rin adan iti third year no fourth year nga sanda ko mga maituloy, sir. Mabalim, ang mostly nga may priority dagiti ag first year college. Nabaga akong dito kini Kapitan. Tayo bigat nga nagsalita kami. Kasalita kita ni Kapitan. Nga sikat ipusga. Ninong ko ni Kapitan, sir. Very good. O, anya, mayat ka? Mayatak, sir. Adulakid din iti maawis ko. Adulakid din mayat. Nga mangguddaw iti libre nga matrikula. Tagbaling nga eskalaryo.
Nagdinamag day tama nung name babaeng tinak panangiwaras. It may sami-sami ten manong name mostly. Amin pa ikidi manong name nga padak nga nagretuar iti high school iti dayto nga barangay. Ta muslimet nga da kami nga naggraduar ti high school nga barangay mi ket tagad to amin. Manulang manong name ni ket adda ti kami ang mga barangay. Imagine iti dagop mi manong name nga 24 nga naggraduar. Upat lahing ti saan ko nga nailista. Apo, nagdakkelet nga scholar ni Sir Palus do da kamon nga 20 ket talagang gastusan na ti panagbasa mi. Naangay manong name ti meeting iti dia malem ti Domingo. Alauna manong name. Medyo adong tilinong iti beach resort manong name nga malaraming. Adalat tamat talo nga bodyguard ni Sir Palus manong name nga adalat ti asideg. Adamat speaker manong name ket lawag nga mangigmi ti panagsarita ni Sir Palus. Kawang kano ti sabali nga ramiden na no ti tumulong. Adda kano nakasagana nga itulong na. Nang rona, ito no, mangruginton ti beach resort nga nalawa, awan to kado sa baling ayaban ng empleyado, empleyada, iti beach resort na no saan nga, iti ito yung masakupan nga barangay. Nagmayatan manong nemi, at pagtrabahuanin, dagiti naka-estambay ditang trabaho. Kaya kami nga 20, manong nemi, gastusan na kami, iti libre nga matrikula. Ngem, ada kondisyon na. No bakasyon, agtrabaho kayo amin dito beach resort ko. Kaya magtedak, iti trabahuin nyo, sweldong kayo. Tareta, iti taramatin nyo para iti allowance nyo. No, awan ti agtrabaho ka na kayo, awan allowance nyo. Then masapol nga, pasunag kayo nagbasa. Awan pa lang dikit agiin naram. At ka din nunubyo yo, kada nunubya yo. Ada mangibaga manong naming addan. Ada mangibaga nga awampay. Nangro na kanyak. Awampay kanyak, sir. Oh. Kanda kayo, sir. Manumat din asawa yo. Ada nagsaludsod manong naming. Uy, tulay saludsod yo. Nagkatawa. Asawa? Dagi di babae kada to. Ibabaling ko ba't nga asawain amin nila? Hala? Anak ka dito asawa. No babae na asudag kanyak dagiti babae. Ngem may santulayang ti ayatek kadakwada. Kada gid gapgapwak nga lugar awam pa ti nakariknak iti ayat. Nga sapsapulek nga ayat garik na. Imbaglagi din ti mayak kada nga lugar. Kaya dito'y kon nga nakita kaya narik na dito nga ayat. Kinidagnak ni LV manong name ita kaagab-abay kami. Hoy, abay, sikat ay ta. Abay ko siya ko. Apay marot nga sikat inayaban na nga mangumong kada kami ng sangat si kaalaman. Kung baka nirekomendan ni Kapitan. Shh, silent. Silencio. Ala, magtakaran ka kami. Alam ba sa lusudan nyo? Sir, nadatimak dirwan. Apay nga raramidem kada kami na ito eh. Kat saan kamat nga politiko? Una da kadirandam, sir, nga. Tara ito nga mayor, ito yung lugar mi. Agresidensya ka dito, sir, sa kanto agristro, kanto maray kanto nga mayor. Tsaka ito politiko. Apay, no, tumulong ako, agbalin ako nga politiko. Ato ka din tinatultulungan nyo, sir? Haging nga narinugyak ti timulong. Talaga yung tuloy kong tumulong. Isong yung mic dito, kahit ko nga tumulong ito dito nga lugar. Di kat atut natulungan yung sir. Atun. Baka yung doon mataya. Nakadodo na iuna ito maumay mangkita kanya. Hala, hura kasim ka naman. Sabi nga, panunutin nyo ti patay, sir. At naman yung nagsaludsod. Di tayo mo. Amo tayo nga matay tayo amin.
Ngayon di tayo amo na intun ka, no? Baka madamdamalayang, adag collapse ka dakaw, kit matay. Ay! Madamdamalayang, adamadamag yun, na disgrasya, kit natay. Madamdamalayang na tinabayagin na masaksakit, ibagada nga sa anin ng mga angis. Abay, kahit yung ka din ni matay, hambay, sir, hambay. Sino na kiti mayata na matay? Awan, sir. Nga mapanday amin nita. So nga, kabayatan nga si bibiyag tayo, awan di sa bali nga ramidan tayo na di agaramid ti kinambag. Di pa nang tulong tayo, itipada tayo nga tao, kat panagserbi tayo matin, kiniapo Diyos. Dahil ti kang runan, unay nga panagserbi kiniapo Diyos, titutulong tayo tipada nga tao. Hapay nga tulungan tayo na tipada tayo nga tao. Gabuto dahil ti may sa kadagiti kang runan nga bilin. Ayatem ti Diyos mo, iti so amin nga puso, kararwam, panunot mo ken pigsam. May kadwa, ayatem ti padam nga tao, akas iti panangayat mo iti bagim. No ipatpatig mo ti bagim, masapul nga tulungam ti padam nga tao, akas panangipatig mo ken kuan. Nakaradog ka papaod dagiti palpalakpak manong nemi. Sino da ito nga tao nga wawagan dati palus? Pastor, padi? Ano nga ta? Abay nga tumultulong nga talaga. Kalpasan ti meeting, manunemi, data, nagangrabi ikam dito, at dapat digiti na dasar nga inuman. Adot na dasar nga inuman, no kayo ito uminom, at dakada kayo. Ang no saan, okay lang. Ibilang ko pekid di ang saan ka uminom. Tanarigat, ore basit ko lang. So pagrugyan nyo, baka no ala kay nga ala. Ngayon, no takalaga kayo ito uminom. Uminom ka ita, intun bigat saanin. Alala, apo, may samat din manong name, tumaong, ito red wine. Ipalit mo ni Sir Palos manong name, no, kada kami iti mang taog iti harda. Para laing kada kami na iti harda, kukay na kita. Kinadana. Kinaima sa pulutan manong name, magusto na laon nga pulutan na tayo binagin, na tayo lobster. Oo naman ito na panaggalgal na si lobster manong name. Dapat sinigang red peas, maya-maya. At dapat ito kilawin manong naming at patawan nga laki. Mahilig nga talaga ti seaweeds na ito yung palos kung kunada. Nagrugin ti klase manong nami ket binayada nga namin pinsan ni Sir Palos ti matrikula mi nga makatawan da kami nga 20. At dapat manong nami ginatang na ng school bus. Ako, nakabimbintas. Pag iso manong nami nga seating capacity iti 20. Nga mangururay tumatenda nga bus. Nga manguray ka na kami, para kawid mi iti malam. Eskwela, balay, eskwela, ket nung hasta nga Sabado ken Domingo, trabaho kami. Darosan mi manong nemi, ti aglaw-law, ti beach resort, dito na mangrugi idin manong nemi, ket nagganar manong. Kaaduhan na dagitay big conference nga umay dito pakaangayan na one night, one day, one night. Kang ganahin nga mapunpuno manong naming kadigdigiti cottages. Lakaroon ng lakaroon iti Domingo ken Sabado. Hindi taman manumimeten nga makita ni Sir Palos at dapat naka-assistant na isulang tiba kita sarita kada kami. Awan tiba gdanagan nyo. Gabot makatawan na nabayadan ng timatrikulayo. Next year, no ba nag-enroll, isun tumanin tiba nakabayad na. Sa tino ka dito yan ni Sir Palos, ma'am? Damanin sa bali nga project nga madama ng araramidan. Ma'am?
Mabalintag sa lutsod. Kag sa lutsod ka lang hanutan. Apa ya? Awan pa'y sa asawa ni sir? Awan pa'y. Ngayon at napanggap ng mga asawa. Apay. Crush mo ni sir? Sa sino ko isang nag-crush kang kuana? Ado kayo nga crush sa alang siksikan. Ngayon nag-asat launay. No sa sinuman ti kayat na kada kayo nga crush kang kuana. Pati siya kag-crush pa, yung dirak kayat. Kitsak nga tamam. Kitsak lang mo. Ito ka ano pa nagsubli na. Diyak talaw man, ito ka ano pa nagsubli na basta tumawag tulay. Nagdakkel itulong ti beach resort manong nami nga nagdurasan ti barangay mi. Nagsipod tano kasta nga dumantong panagbabayad ti buwis, ti magkel ti irisir ako na ni kapitan, wano ni Palus, Sir Palus manong nami, kat kastamaten nga ado da kita project nga kinitaw, da kita barangay official manong nami, iti kini Sir Palus kit awan pulus ti pinaay na kadakwaan. Manong nemi idanta kami ni third year college. Ado da kita agar-arim kanyak manong nemi ngem jak pulus ikas kaso ida. Ni LB akit orela nakaduang anubyon. Uy, baka nung masikugan na ka na boyfriend mo hanggang duman lang makapaggraduar. Dati masapol lang ipakita tayo dati nga 20 nga scholar ni Sir Palus kat makapaggraduar tayo. Kaya tsika, kano nga song batam to ni Joel? Tsakmat kahit suna. Sino kahit mo? Ni Sir Palos. Among ka din di putpudnunganagan na. Kat Palos ang isutpudnunganagan na alias na lang na jay. Nanatnagan na nga ron. Edwin. O man kami tinagan na karagite ko. At ako mamot nagan na si on and manage ko na nakumangam. O mo. Wala na nga ron. Game ti usto nga nagan na Edwin. Tunano nga tamanin nga, oh my God na tayo, mailiwak kang kuha na eh. Amok ang mailiw ka, ngayon patsyem ka di nga rodmet, nga talaga nga saan nga chick boy. Baka amin nga yan ti project na, kat ada chicks na. Saan samit nga mahilig ka na gini babae? Idi manunemi, tamadanunan, iti panagsasereken, iti maudin nga tawen, iti korsumi nga 20. Iti tainumong na kami manin manong, at daisuna. Pangrabi, iti mismo nga igit ti baybay, iti beach resort. Kumusta kayo? Nasahit kami lang, sir. Nadakay pala amin nga 20? Nadakay pala amin, sir. Kung namin agaganda. Very good. Amo nyo kadagiti lugar nga papapanak nga madanak kadagiti yung scholar. Kas kada kayo. Dito yung pala nga lugar iti sulit pala yung tibilang yun. Kadagiti sabsabaling, dadagitay agsikug, adagitay makasikug, adagitay sandang may tuloy. Siyempre, itultuloy ko na tamat ida nga tulungan, babayanti panangimpliok kadakwada. Sir? Oh, Ami. Namin na doon tayo nagmi-meeting ng itan sa lakit nga ang saludsol ka kanya. May salangin nga tawin, sir. Agraduar kam tumaten. Kada kita na paggraduar yun, inala yung matlaida ng empleyado. At dada kita agbati kanyak. At damat na kita mapanagtrabaho sa bali. Kahit kunto, sir, agtrabaho ito tayo tumatlang beach resort. Good. Sikantot mang manage. Kalpasan nga agritiro ti madam mga manager. Hala, Ami, manager kan. Sala nga manager, sir, ti kayat na. Agbalin pa nga misis. Agbalin nga misis at ang mga asawan ton. Si kakano ti kayat na, sir. Uy, hala. Nagkakatawa naman. LB, kulukloko ka.
Nasudil kami at LB niya. Sige LB, manumat tinubiyom. Nakatalon, sir. Imbagman na saan da ka masikugan. No, sir. Good. Muhammad lang masayang. Gastos ngayon. Pahay ko kada kayo. Di na pupuutan di aldawan niya. Upat ton nga tawan. Mga rod, sir. Upat ton nga tawan. Parang na hindi ag-aawid kami pag mumtad na nang ikawid kanya. Apay, nagbati ka kano kung na ni boss. Ha? Ipakakada na kakano ka nagiti parents po. Sige, LB, muna kailatan. Uy, kung nagtupay ngamin. Manong nemi, maragsakan na nga mabutbuteng gabot at dududwa kami nga dahi ti cottage. Nga adda nga kasit ganit igit ti baybay. Oray no at dumadal na kamo. Namsugak, sir. Abay, sir. Abay, sanay ka nga sanay. Nagpintas na karapap. Nangruna na magunod mo na ito karapap. Oo na, sir. Diyan ka mo, no, magunod ko terapap ko. Uno saan? Ano ko man saan nyo nga magunod, sir? Ano ko mapilat araw paapin nyo? Di madani ti pamilya. Para kanyakit kompleto. Malaksid ti asawa kinanak. Kapag kami hindi kayo mga asawa, sir. Hindi ko mapailang sa lutsod ako mo manutawan nyo nga mga oras sa anin. Manutawan ko nga mo. No lang am sir kita 30 o ububing pay. Tila nga. Once sir, iti upat ton nga taon nga palakakit kita kang kakit. Kasla sa amat nga manay na yunan. No dikit umuubing ka. Kasking ka. No kasara ti pintas mo hindi. Pamimpintas ka. Pundo ka rin yung baga ni LB. Nga siyak ti kahit mo. Hala sir, asisino ko mga mintasang agkrasking ka? Kas ko na ni manager ni Ma'am LB. Apay ni Ma'am LB. Nga magmamanis dito ng beach resort. So sino ko matisang agkrasking kuha na ko nana? Tanagsalsarot ka ti may pangkanyak. May baban lang di ko no apay nga awang pa'y asawam. Gabota. Kas na ko na. Dito'y palangan na sarakak, tinakarig na, tinisang sangin ngayon. Hindi ko mapalang yung bagakang-kangam. Uraek, nga nanay nga mature tirik na. Ita, tagraduar kanton. Saan ka nang makuna nga minor de edad? I love you. Sir, I love you, Abby. Manong Nemi, inig ka man na ti imak. Kinison din ang irakos, titakyak ko iti bagina. Sanak inawid, nga inarakop. Kat na imundumod ko ti rupak, manong Nemi ti barokong na. Sir, Edwin, gusto nga nagan ko. Apeng nga napanaganang kay ti palos. Ano kami ti pagawatan ti palos? Adot palos dito ibaybay. Dagi ti palos iti baybay at daman palos iti tamnay. Igat ako na ni Arnel Sambusonido. Igat. Palos ko na dano. Narigat nga matiliw. Sanda ka matiliw dagi ti pulis. Kas pagarikan ko no batyang baandak nga dito eh. Handa pa yung nakastre. Nakadayo akon.
At ayuda pa'y adan maging bagakanyak nga dudumteng apagad. Taapi ko mga tiliwan da ka di pulis, sir. Gabot na may saag nga pulis karakter. Wanted ka di pulis. Anya? Managdagdakis ka, sir? Saan nagkamamati? Nakasaysayat ka nga tao pagkatapos ibagab nga pulis karakter ka? Gabuta. Maning po dito nga. Nagbalin ako nga pulis karakter. Amo ka di nga pamilya ti pulis. Pamilyam ti pulis. Dedi papa. Teniente. Dedi mama. Police woman. Ngem. Da kami nga kapsat. Saan kami nga nagbaling ng pulis? Siyak lang tinagbaling ng pulis. Pulis karakter. Tiltiliwan na kiti pulis. Ape, sir. Nasapa nga na tayo di kiti naganak-aniak. Iti may isa nga nadara nga masaker. Iti mismo nga balay mi. Nga nakatayan nga insigida di kiti naganak-aniak nga natatek iti adu nga bala. Nga nairaman ti babae nga kapsat ko. Nga inaunang imsiyak. Siyak lang tinakalisin. Siyak ti saan nga nairama nga napaltugan karedi nga masaker. Nga naimatangak no kasano nga tinadtaday ti adu nga bala di kiti naganak kanyak kastamat ten ti kapsat ko. Iti naganusarik nakin panunot ko. Saan na ka nairaman, idi? Nagsipod ta. Simrega iti balay, dadama pang kualain. Ada kami iti hardin. Dahil di papa, kanda di mama. Ni manang ko, kinaabay na ni mama. Siya, kinaabay ko met ni papa. Nagtutugaw kami. Inagbayan ni papa, ni mama, imarakop kami mat ka ni manang. Inarakop ko ni papa, imarakop ni manang ko. Iti inami. Dedi nga sardam. Pag-isungan malagip ko mapang ko alain ti unig. Idi tatumteng. Dagiti ba nagdagtakas. Inagsubliya ko man itiruar, sumatan nga mangig ko tinaranipak, tinapipigsa kalibre ti paltog. Kat napanignikak, nga polis mo't lahik ti mastermind. Ti panakatay di kinagadak kanyak kan di kapsat ko. Kaya sumagmano, karagiti, binaon data nga pulis. Ti miyembro mitlaing ti pulis. Nga dagiti talungan ng parakpak kadagiti naganak kan di kapsat ko. Kat mismo kakadua ni papa nga pulis. Pulis ti amak kan ti inak. Pulis mitlaing ti nang papatay kadakuan. Iti amuda nga awan ti maysa nga anak, kamuda nga duat anak da papakin ni mama. Sinapol da kiti unig, ngam nakataraya kon, nagnaak iti kusina, kimalay atak iti nga to abakod ti likod, ket imadayo akon. Saan kon nga nabantayan pa, iti pa nakaimansayag ti bangkay, dagiti talo.
Manibod mo din agkatang-katang. Bukod ko papuspusan no kasano nga mga anak. No kasano nga agbiagan. No kasano nga maturugan. Naitipo na kadagiti ado nga street children. Dagiti binaybayan naganak. Dagiti palaboy nga bubing iti kalkalsada. Nagipagnayadak kadagiti ado nga agnanay iti sirok tirangtay. Nga iti oren nga pamuspusan kadagbiag kami. Ada dagdag palpalama. Ada amat dagiti agtrabaho. Aging ka. Nga iti panagbaritok. Nang bukala kiti may nga bungkoy. Ngawan ti sa paling aramidan mi. No di serrek amanguli kada kiti balay di kiti popak nang tapno agtakaw kami. May saka nga mananakaw sir. Napeklan nga mananakaw. Ngayon di kiti taktakawag. Di kiti tagtakaw man lang. Saan ko takawan? Di kiti gagangay lang ti panagbiag na. Ti takawan mi, kat di kitay ada kwarta na nga takawan dito nga kwarta. Dahil tinagtakaw nga kwarta, takawin mo it. Ngayon iusar mi tinasya at apakusaran. Takunada, saan nga napateg no nagkapuan siya kwarta. Tinapateg iti pa kausaran na. Nakadado na iti natultulong nagtutubo iti syudad, iti Metro Manila. Nakadado na iti pamilya nagkirkiraos ti tiyan na nga natultulungan mi. Tanong kasta nga damatakaw mi, ibunong mi matlahan ka dagdag kasapulan. Tigadadaan sakit, nasken ng may ospital. Dagiti mabisbisinan, ikami ida ti kananda. Agakara-akara. Ta siyempre, awan di sa bali ang araramidan, dagiti pulis no di, magsapol iti grupo ni Palos na siyak data. Nung astang isayang kat mi ti panagtakaw, nakamaskara kami. Iso yung magbagada, anya ka di tirupa ni Palos. Kadagiri pagiwarnak, sanda nga among iladawan tirupa ni Palos. Ngayon amunda no sa dinutayang na. Uri nga ta, numasabat ko digiti polis, dida mo nga siya. Ngayon no ada mangibaga nga ayan ni Palos kat ada iti kasto nga lugar, isot pa nag-raid da. Ngayon uri nga ta, numakita dak, nga sa anak nga tumaray, dida mo nga siya. Ngayon madapag gilasinan da. Ti pamagi, ken di tayag ko, ken di panagar-arwat ko. Uri sanda nga mo jurupa. Ngayon makakita dati kas kanyak, hindi panagar-arwat ko. Amuda nga siyak ni Palos. Saan kaya di pa ipulos nga natilo, sir? Saan ba? Ngayon mamok adumteng to, tigundaway, nga matiliwak. Pacheck nga dumteng to tigundaway, nga mapapatay dak. Siya ka mismo tinang papatay, kadagiti pulis nga nang masaker, kadagiti naganak kan tikapsat ko. Sa anak lang mananakaw, nagbarinak pa kriminal. Siya ka mismo tinang papatay, iti mastermind, iti panakatay, iti pamilya. Taing karik, iti bagi, kining karik, ti tanan, pag iti naganak kan tikapsat ko. Ang kakadagiti imak nga singarik ito. Binuyak met no kasano nga naiparokpok ti dara. Akas tinaramid da idi kada ginaganak kinti kapsat ko. Tenetak ko ida ti adto nga pala. Imiso na lain.
Diya kong ginandat pa iti pimatay iti sa bali. Itatanam mo ang tipod no kinatao. Do you still love me? Sir, Edwin, tinakan ko. Edwin. Awa na pulos ti pa nagbalbalit, Rick, na. I love you. Ngaman niya. Diyak kayat nga dumteng, ti bagbagam. Nga dumteng to, ti panakatiliw da kang ka. Kat mapapatay da ka. Diyak kayat nga dumteng kang ka ti papatay, ipupusay. Ti kayat ko kat agbaot kang agbiag. Ti kayat ko kat umanayan na kita natultulungam. Saan kan nga agtakaw pa itapno da itulong mo? Mamanumat ka din nga mapasamak ti kasta. Kapati pangalala ka rin tulong ko karig na dumakait ko tulungan. Dagi di magangganan siya karig di negosyo. Tamanaksid ka rin di papay ko nga tulong. At dapat dagi inusar ko kakwarta nga nangipasdag iti negosyo. Sala nga dito iti ayan ti beach resort ko. Sala nga kasto iti klase iti negosyo. Noks pagarigan, tadumteng to ti papatay ko. Kahit kung ipanagan kayong ka na ito ng beach resort, nga pakalaglag kay pamtukan niya. No makapagrador kay amin nga scholar ko dito, amo, nga di yun tumalipatan, tinagan nga palus. Hinarakop ko iso na anong name. Egin ka, nga nasarakan na dagiti bibig ko. Inamalan na dagiti bibig ko. Napahot manong name, iti panaglanang dagiti bibig mo. Nga naputak lahingin manong name nga da kami ni tunay ti cottage. Nagasagana ka kadi. No, ang pulos ti panagalumihim ko, Edwin. Ore sampal din ko mga rumbeng. Ngayon kahit kung isahot ko kayong katihamin-hamin ko. Kas iting ka rin. Sikalayang ti lalaki ti biyak ko. Siksikan tulaing Edwin. Napasama nga ron ti panagmaymay sa ti bagimi manong nemi jag pulos sagbabawi nga naitad ko kayong kuwana ti kinabirhen ko. Saan nga gapo, tarakkel, ti posible nga patawid na kanyak kas pagarigan. Ngem gapo, tay patpatek ko. Kaya nag-aasatak ko na. Tasyak laing tinakariknaan ni Palus, tinesang sakayan ngayat. Nakapagturpos kam amin manon nemi nga bayente, idideta nga barangay, ket duwalaeng di kitinabati, kanyak, ta isudat kang runaan nga inalak nga kadwa, nga mag-manage iti beach resort, may sa kadakwada ni LB. Irinto to dagiti duma manon nemi inuwaras ni Palus kadagiti dumapas dek ti negosyo na. Nagtalin na ed ni Palus dito ayan mi manon nemi gengka nga William Mary mi kunana. Nga madamamat manon nemi nga basbasa dagiti talo pa yakapsan ko. Nga sumarsarudan dumatang ngagturpos. Manang mabaymat lang ti panang tulong kaniya Palus manon nemi. Ti Palus Foundation. Nagalay sa kami manon nemi kat naangay iti beach wedding. Ti padi ti maya mismo manon nemi dito ikit ti baybay nga arukusan ti nakapimpintas. Nakadado ti may manon. Dahil nila dumapay nga nagkapo iti lugar nga ayan ti negosyo kaya hindi kita natultulungan ni Palus kat imay da manong. Sobra ti kinado. Siyempre, ti kaado manong nemi ni natultulungan ni Palus ket imbitatan da amin, siyempre, no mabaling ket awan ti absent.
nga di mangimatang iti na isang sangen nga aldaw para kinipalus nga nakutangan dati nimbagan nakin. Di kiti kanulaing masakit, iti saan nga nakaumay. Taore di kiti andar kiti napateg appointment na insaganaan diri tang aldaw tapno matandar. Saan nga man anay ti space ti beach resort manong naokupar mi pa iti bangir nga paset ti baybay. Nga ipatakdiran nagdilidong nga nakaintaran ti adu nga lamisaan nga ayan di kiti potahe. Na isang sangayan di manon ni mi akasaro. Ngayon di kiti laeng masaknan nga inawis ni palus manon ni mi iti nakaammo. Ngamampay at damat di kiti kaming ti media nga gagayem ni palus. Kaldawan dita kalaysa leplipas ti seremonya manon ni mi iti mangigmi ti sarena ti lugan di kiti pulis. Kinitak manon ni mi ni palus. Ito yun. Ay, hindi ka sa na, sa serena, tilugan na kiti polis. Nagtignay ni kaduan. Madlaw mo nang tatilangan ni kiti bodyguard naman. Kakadua, boss, kurtunan nyo, ti posible kapag nanda. Sabatin nyo, ida. No talaga nga panggap na tiranget, karanget nyo, ida. Ngayon, anda yun ito eh. Masapol nga awan ti sibilyan nga, may raman. Wen boss, aging gaman nun naming nga nakangig kami ti putok, ti adu ka paltog, iti medyo adayo. Talaga nga si mabat manong naming nakititauhan ni palus, tapno saan dala nga makasidagdag iti pulis iti ayan mi. Oh my God. Edwin. Panawan talata na ito eh. Oh my God, papanan ta? Yung taghanimon. Agor-orayin ka na ta. Ti speedboat na pagluganan ta. Speedboat? Tapno, makadanon tayo tinangin panak iti yatek. Yate? Nakadayo kami manunemi, di makita mi nga danak parking na isang dad ng speedboat. Nagtinulong kami nga nangisalog manong nemi glokang kan. Ito pagandarin nan manong nemi. Nagpaamihanan kami manong nemi kaya nga 30 minutes nga tahan. Ito makitak manong nemi tiyate nga agpais. Tsaka munoan niya nga probinsyan ti ayan mi. Ni isarek nga dagos manong nemi ti unag tiyate. Ti speedboat nga naramat mi gabutad na naglukat na paset tiyate. Kaslagla, agtagtagainip manong nemi di kastoy ka mapaspasama. Sinabat na kami manong nemi di kiti nadda iti yate. Boss, boss, kasla na isapsapan sa akin iti panakaramat yu tiyate para ti panaghanimon nyo. Remote di kiti pulis. Yung baglagi din tanalpasin ti seremonya. Di na disturbo nga ti pandangan. Si mabat di kiti kakadwa tayo. Baring no, saan da nga madisturbo ti pandangan di kiti ado nga ay matendar ti kasal. Sige, gandaron yung tiyate. Kinunada. Aganandaran manong nemi inawistak. Sumunod ka kanya. Hadaagdan manong nemi nga nagpabobaan mi. Sila may isang balay. Haka di man lang maulaw. Okay, met. Sige. Sumurtan. May isa silid. Kunam lang na silid. Manong namin di may isang balay. Silid di may isang hotel. Mabising ka. Saan ta pa nga nangan? Mabitla nga. Tagpaluto ta. Edwin, basta ka tilatan, pasensya ka. Kaldawan pa iti kalaysak. Ti panangiran na, di ka ti jambles nga polis.
E daman da gitugundawin nga, amo ditayan ko kita rumaot da. Yung ito lang mapasamak. Naghaldawa may tikalaysa. Dito itan nga honeymoon. Magantak, di gusta, and then, nagkaramit ng tarakta. Awan, tibagdana ka, makasubli kang tumit lang sa dyan. Katsi ka nga eh. Ang moda na ta ka sa dyan. Di, adun ta rin kita mga surveillance ken ka. Yung mga uri-uri iti pamumut sa dyan. Lukas pagkalikan ta saan ta makasubli sa dyan. Ipamanid sumunod ka ni LBT Beach Resort. Tamapanda ti may isang isla. Nga sa dyan. Saan na pulos nga dumanon di kiti kalaban. Isla? Yeah. At may isang isla nga sinakupak. Isla nga awan ti makasidig. Di kiti laing takamlaing ti mabaling nga makasidig sa dyan. Iso turungan tayo. Pagunyak tulaing ni Diego, nakaspagaligan na makadanon tayo ni isla. Dito'y kami manunemi nga nagnaed kani Palus wano ni Edwin. Siyak laing ti makapagbakasyon manunemi no kasta nga mailiwak ka rin kakamsat ko kani ginaganak kanyak kan mang kumusta iti beach resort. Adamatan asawa ni LV agraman ti kadwa nga mang manmanage ti beach resort. Edintro manunemi ta isla, iti isla ngayon mi. Sadyay, tinangipas nga ti duwa nga anak mi kini Edwin. Na iti daytang isla, manong nemi, at damat pa naka-hospital na. Ta ada doktor, ada hospital, ada nurse, ada midwife. Manong nemi. At dumat dagit-agandag iti ito yung isla, manong nemi, sa ala sakdakda kami. Dagiti kadwamat lang ni Palus, manong nemi, nga nagpamilyan iti daytang lugar. Anong nemi naragsakak kunak? Ta siyempre, nakaasawak itikas kani Edwin. Nga no kwarta ti pagsasalitaan. Awanin ti sa pulong kang kuana. Ngayon, numaminsan kat saan na ka naragsak. Tati asawak manon nemi kat saan na sardingan tilinteg nga ano pensuna. At nagiti kundawi manon nemi nga kasalita kiribagak kang kuana nga sumuko. Agwing-iwing. Why mano? Tanok, ikaro na kano, nagiti adu nga nagbasulan na to nagtipagbaludan. Amangan kano, no sadya o nagtipagbaludan nga matay. Kayat na kano, manon nemi ti matay, nga daak, idisidong na. Kayat na kano ti maipasag, mismo, idisidong ko. Ngem, di na kayat na mairamanak, kaya nagiti talo, nga anak. Aging ka na ito ay manong nemi ket maburburtsahanak pailain. Iti kastoy nagtungpalan ti biyag ko. No daduma kaslak la may bilang balod iti may isang isla. Numampay makapanak mentlaing ti kayat ko papanan nang runa na bisitaek dagiti naganak kanya. Adaman ti kiti kundami manong nemi ngagdadanagak. Ngem kunak medla ti bagik anya kumot kadanag ko. Kadadaak iti natalged nga lugar. Numampay, ti kaduak, kat anano pentilinteng. Himbarbaharin ko nak, nagtalin ni Ed, iti kinapalus, ni Palus, wano ni Edwin, ngaging kakanag ito'y manon nemi. Ket, nawaya pa'y laing. Handa pa'y lang natiliw isuna. Nga, idinurugyan nan manon nemi, iti kinapalus na, iti agtutubo pa'y lang isuna. Aging kakanag ito'y, ket manon titawan ni Palus. Makadanon matlang manon nemi, di kiti anak mi, ti mainland, nga anda pagbasaan. At dapat nga mabaling nga mangipasdag iti eskwela manon nemi, iti isla nga yamita. Ta,
hamat umanay. Nga di kita anak, di kita datoy, kat umanay nga para ti eskwela. Numampay, iti daytang isla, kat registered akas may nga sityo, iti kasit gamit lang nga isla nga barangay, iti daytang ili kanti probinsya. Nanagsakak, kadudumteng tuman ngas pagarikan, nga akumendan, ang maanobda ni Penus, ti tao manong nemi na siat manunudakas, dumteng tumitlaing ti panakaapit na, kat siyempre, agsangit to, dagiti masaknan. No iton gano nga dumteng deta manong nemi, ti panawan, ti mangikid din. Dito nga ron ti pagkasalita manong, kadagyaman naklawan na iti anos mo nga nang ibasa, kat sapay ko tadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti yapadak nga nagbuya, more power to your program, kadagyaman nakitilaing mo ng urnus kalpasan ngayon nag-insan ka, tinitalyen. Thank you man, ito yung nagkapanang-accept kanyak, ito yung nagpanag-request. Ito yung nga ron agyaman nga pagkaya mo, Amen. Thank you kaya ka, Ami, iting ka panangiburay na ito pagkasalitaan, no sa dinuman nga islat ayan nyo, alagat ay bagam ko mga tao may nakapasyaran.